Kung mahinunumduman, nagbuhat hindi silting o paghunggat di dahil bulan ng Nobyembre hauna nga tuig hanbarado nga salog ha zona 6 han Barangay Santo Niño. Kumu paghatag hin kabatunan han administrasyon ni Mayor Gina Merilu han reklamo hin usa nga mulupyo. Yan nga aga, haluyuhan mauran nga panahon, nag-organisar ang Barangay Council na panguna ni Cap Alex Meralles, kaupod ang magkadurudilain nga mga organisasyon in general Pintakasi, apanuyuan nga mamintenar ang kalimpyuhan libong nga iniin aktibo nga ginpartisiparan han aton iroyhan bungto. Naghatag hinlugaw ang aton mayor nga dahan mamirinta kasi kumu pagpasalamat gan pati nagihapon buot ni Mayor Gina nga pasalamatan ang Pepsi Tanawan para ang irinnon nga ira iginhatag han mga nagpartisipa. Pagkakamay-ada naman hinpuro kayakan o meeting ha opisina ni Mayor Gina Merilu ang mga opisyales ng Barangay Canramos o Santo Niño. Apod bahimuan in joint resolution para han ikakasolbar ini nga problema. Kahumanlahan Pintakasi, nagpalugaw gihapon ni Mayor, hadapit han aton merkado, gilayon panginano han dalagan han presyohan papliton, ngan han kalimpyo han merkado.